matters mara hi ku Gagashi ya n'wi tiva ku i phuntini na maphuntele ya Gagashi ya ma tiva a swi hi hlamarisi loko a endle leswi a nga swi endlela Cool B because i swi endlela mani na mani hi tiva vutsoniwa bya Gagashi hina ku like there is no difference between Gagashi na Philani. It's just that lowun'wana i na xikolonyana a nga zanga wa hi movha lowun'wanyana a nga na xikolo wo hi movha. That's the difference. Man, that is the major difference for me. Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuwiseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka. U nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand. U kuma tende 100 wa switulu, mobile toilet, basic sound system, tihunyi na 5000 rand. Muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand. Muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. Rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family. Ani vona interview yin'wanyana ka G1 Solima ka channel leyi nga number 1 ka Mdavula. So interview leyi ku ri ya Mana Xongani we a vulavula hi vungwadla bya yena kusukela ka the first boyfriend to the current. Mara lexi nga ni tsakisa ka that interview i ku va ni kumbe ku Mana Xongani i ntsongwana ya kofi na khirimoro. And I'm like, you know, swin'wana vuton'wini swi fanele swi align man. Like Mana Xongani yo teka reasoning capacity ya ku kota ya swa vutlhari swa xikolo ni ya ku teka decision ta na loko a hlamula phela ku wo vulavula na kofi loko vulavula na Mana Xongani generally you will tell the difference ku ri hi man, something must be off, something must be off. Phela kofi na khirimoro is not make sure whether do what dakwini minkarhi yo tala kumbe va hlangana swin'wana swin'wana kumbe wo penga kumbe njhani mara it's not make sure. N'wina mi lava ku dyondzisiwa maths na accounting grade 8 to 12 hambileswi accounting a kona grade 8 ni tikumbeleni mina loko mi lava swa ku joyina vakhandli or mi lava ku tiva information yo tala ya vakhandli hlanganiseni na mina. Loko mi lava ku register tikhampani kumbe mi lava ku endla CIPC and or to file your returns on CIPC and e-filing tihlanganiseni na mina. Yi kona kwala yi ri ka 26,000 hi fane hi lwela ku ze hi fika ka maybe ka 30,000 subscribers. Please hit that subscribe button dog. Yeah. Jaimito my baba jaro kula impacha dano na chiti. Yeah my name amogela ka the channel that matters. Ambo kwata yey walava awlavi itazuku pa yawen yemanemi amagaraga the only channel that matters to watch. Ntava yimela baduma eman swi tshika yimbela ngoma tsa ku joga u yolwa na so ana marana ku bifa vanhu tingoma ta vanhu a hi vulavuleni hi Cool B na Gagashi. And mi ta ni appreciate as time goes by loko ni mi byela timhaka leti mi nga chavi hinkwenu mi ta vuya ka mara maya va ri na point la as much as ku va na point swi nga vuyisi mali mara you will learn something and mindzuku u nge swi ta ku pfuna. If you listen to an episode la ni vulavula hi si loko a ta va a stakini le Polokwane ni mentionela un'wana wa ku nga Cool B loko va rhandza ku a va fiki a va honor ti-events ta vona va accuse timovha ta vona ta kuma ku ri na thayele yi phancini what va stakini what they have these issues and swi humelela ka vanhu van'we a hi tshama hi twa beni mahangana ku hi hona ka leyi thayele kwini ni tshama ni va na Solima ka ni ku buluka thayele ra hala ka passenger ni tshame koho hi ri na vanhu va cini a ya ku performeni hala
a route kusuhani le Rotterdam futhi very close to Rotterdam hala kusaba ku mani yin'wanyani ya ku tshuka yo vulavula ngopfu ya munghana wa mina se loko ri buluka tele leriya hi ncengeze ya kuma la ku lunghisiwa ku mathayele a zange hi yima la sina ku posta ka Facebook loko ri kusuhi na le kwini he never did that. I'm speaking about this because na hi tiva information leyi swi humelela ni ri kona loko ni ngi byeni ku yey loko no tsika ni vaviseka la ni ta va ni ku khenle hi mi hi makama yeah so swilo leswi humelela ngopfu va nga honored events and then va accuse ku ti mathayele movha hi ku yini va Mthimbani and stuff like that va bohe Mthimbani tabula straight ku ilo fona a ni rhamba gagi ni n'wi byela ku chela mali a chela me ni tshama ni nga yi ni n'wi byela ku na vabya mina ni n'wi sendela tiphiki ta khale a kwata hlampfi mana nomo yeah oh man this is nice man I'm loving it so this has become a problem because now Mthimbani failed to return the money but he went to perform Kulbi didn't now Malia lavega back and I range ni maka Kulbi number 1 Kulbi ay munhu nga n'wi tiva ku inhlamba hi n'wi tiva hi munhu loyi a rhandza ku timanga tingoma ta marhandzu hi munhu wa ku he doesn't like drama he always avoids commenting even when there was a trend ya ku yena ga na he see there and there he never commented on the issue so I munhu luya wa ku miyela ngopfu I munhu luya ku wa n'wi vona look after loko a ta va hlamulela u ta swi vona Kulbi xigevenga like enough savage lera ku hinkwenu hanya xitaratini bra I'm sorry for that hanya xitaratini bra mina nga ku na problem tani hi hlangana xitaratini futseka ku nyiwa mava so you get that sense so let me talk about the differences maybe that conclude ku ya ku so with that you get the element but a hi leswi hi n'wi tivisa ku xiswona and sweswo swi nga va na impact yo karhi ka brand ya yena and van'wana va rafana nga hlamulanga ni ta mi byela ku why a fana hlamuleni why a nga hlamulanga but let's go with the rhythm now so Kulbi xa ku sungula I nyangatsekini I rhukatelini leswi nga n'wi tiveki hi swona tirhisa marito ya ku tika swinene hi ku I kwatini and I kwata so ku ve I wrong wa swi tiva ku I wrong alright so number 2 his brand now will look at him differently from today go that guy is savage mama because vanhu va believe leswi va nyikiwaka swona the what has been feeding us all along is what we believed in I laveleve Gagash ku a ta n'wi nyika mali ya yena a nga n'wi kumanga a nga ta ku cecela munhu a swi kona sweswo that one from where I'm sitting now a nga kona munhu loyi a nga tala ku landzeleliwa ku a nyikiwa mali because swi simple swilo leswi if Kulbi a request a refund ka Gagash listen to me very carefully if Kulbi a request a refund ka Gagash it means Gagash ba n'wi chelele mali at some point right let's be honest ba n'wi chelele mali it means the banking details are there the only thing you can do maybe is to confirm are you still using the very same banking details but the banking details are there so you can't tell me uko munhu okula kuchechediwa for mali that doesn't hold water for me so Kulbi afana tlherisa mali ya vanhu tsandzekini because didn't honor the event it doesn't matter ku humelele yini whether wonakele hi movha kumbe yini because people are going to use situations ku mta va tola swona va nga hakeli mali tinqambi ta ka gas right so from them could be wrong mala fana tlherisini because anga nge jinga tiranga he is very wrong man let us look at another point of view before yaka masipala. He was able to stand his ground. He refused to be bullied by Gagash. Anga pfumelangi ku nyajiwa nga hlayiwi as wanuna. Anga kona wanuna loyi anga tala ku deleliwa hi wanuna un'wana. Anga kona wanuna loyi anga tala ku yiso hala na hala you go and disrespect him. That shows ku could be wanuna. As much as at the first instance
yeah, anga wrong, but he was able to stand his ground and say futsek and ku chav mina bra leswi swi endla ku swi ta hard work and stuff like that yeah nya so hinkwenu I hard work sweswo and Gagashi who stupidly Gagashi bar he goes and confirm ku loko ni ntakamaka ni issue that's working hard fuck off man, that's not working hard, right? So Colby was able to stand his ground and not allow himself to be bullied by the most bullying person. Gagas is a bully of note. That's why, like, I've never been much of a fan of Shama Kombo, but after that incident, Gagas, I became a fan. I've been a fan of him since day one, but when he stood his ground against Gagash, I was with him. Timban. Even today, when I see Kulbi standing, this is not about themselves. A lot of people perform 3,000. What's like a live Gagacha? Where man happy 8,000 or 10,000 LA. Where look at now it was very away. Look at a problem 3,000. Malama 2.3 va black mythly. But 3,000 va bliss boy. Are being exploited. But for someone like Kulbi to stand his ground and say, go to hell and angruka, for me, that's gold. Whether you have money or not at a point in time, you must be able to stand for your ground. Don't allow yourself to be bullied by these people. Sama Nigeria lama kum so sam kulungwane aswi hlamarisi leswa sula aswi arla ku so Gagashi wa nga rila loka ta byela ibeni mayengani lwangu ninga more than 50,000 ka ngubuka every time mari ya nga byela ku xava sam kulungwane ibeni phe swa bini swa mkulungwane swi tena bini. That's why ngoma ye bully. You can go to your live when the live and war rukatela. Yes, internet ay bully. Mar ngoma yona shem. Hey. Na watukulva mama la jafana va yingisela that nonsense nga imbela ibini mayanga. Because why? Stupidity at another level. Hey my guy. So, in conclusion, I agree with Kulbi. He was supposed to respond, but to a certain extent, he shouldn't have gone beyond. Say, guy, I owe you mandagama lewa marinkaruame. The service that you gave is fine. Nkaruame because I wanted to pay. You were not there. You're greeting me as he says it. Man to say, Mar ipala Kulbi egu. Of course, I just want to talk about Kulbi. I don't have much time for Gagash. I was talking to someone and then we were talking about this, and then he said. Loko lavando o trenda yuka angambalang chumna mul. Of course I'm a trenda nika shikombis. O trenda yuka angambalang chumla kivona miri yunkwao. Tani leswi utiwako. Lavando loko o trenda sa xisweswo. Ivi ku trenda na Gavaza sesinyana. A trenda angambalang. Swa Gavaza swi nga lasta lembe swa ha trenda hi mhaka ku a hi n'wi tivisi swona Gavaza leswi. Mara loko trenda lavanda so boha sta so boha sta hantla swi hayi ma hileswi hi n'wi tivisaka swona. There is no dignity there. Could be in his response he was angry. I take it like that. He was very angry and one mara in future avoid the leswa swa ku you go beyond yourself so ukwata over and ukwata ku wa swi ku kota vanhu mali ya vanhu by the way. Ukwata go to a point where you get to a point now you get to an arena of responding to things you shouldn't be responding to. Man, this is your dignity matters. Mara hi ku Gagashi angu tiva ku ipuntini na mapuntele ya Gagashi amativa. A swi hlamani sloka endle leswi nga swi endlela Kulbi because I swi endlela man na man. Hi tiva vutsoniwa bya Gagashi na ku like there is no difference between Gagashi na Philani. It's just that lun'wana ina xikolo nyana nga zanga wa hi movha lun'wanyana nga na xikolo we movha. That's the difference. Man, that is the major difference for me. Because Gagashi, the only thing that I love about it is just Gagashi is fucking funny, my guy. It's nice to watch Gagashi's live, whether he's saying nothing or not.
Swa tsakisa ku vona live ya Gagash, like ya tsakisa when you're watching it, even though he's absolutely saying nothing that is going to add value to your life. There is nothing that Gagash can say that is going to improve your life or to give you a different idea of something. I ta ku byela ku ye hanya hi vahakatimba hi ku nikiwa swilo wo doneteliwa, and then you get to think, oh, this person hi loyi a byelaku ku afford that Gucci loyi, this person hi loyi a byelaku ku afford that yini. Yes, yama Nigeria a hit mara i ri wo doneteliwa yini wo doneteliwa, a ku na xilo lexi a ti endlelaku yena n'wini, everything wo doneteliwa. Come on guys, where does it shows good he doesn't own the means of production. He is just an employee like the rest of us. Simple. And Cool B won the battle. Why? Because then it's in some circle. Cool B won the battle because now you won't have to pay the 8,000 or 11,000, whatever the case may be. Because Cool B win him. Cool B managed to put Gagash in his place because he said, I'm not going to talk about someone like Dr. Mtsenga na Mtsenga himself. And Gagash, when he responded to that live, he said the very same thing. I'm not going to speak about the other people because that's what Cool B told him. Good Dilana mina leave the other people and then you fall into that arena. If you look, oh, so that's how Gagash had nothing. You don't like and stuff like that. You know, sometimes I'm like, ambando vaneri ka xiyimo lexi ku nitwa ku ni fumini nyana vuton'wini a ni nga ta pfuka na vanhu van'wana ni nga ta va tisa vuton'wini Philani na Gagash ni nga ta pfuka ni va tisini. I think Gavaza as menace is just love being stupid. But also loko va heta ti live vanhu lava phesa ku ri vusiku Philani i nghene live a ri xinyamini yi hetelele ku mphu Chava a nghena live a nge endli nchumu endle swin'wana swa ku wa penga so a heta ku hwi hi mhaka ku vanhu lava swekiwe hi poto leri ra galaza leriya, vanhu lava nga ku va swekiwe hi poto rin'we, vanhu lava va na ku na direction leyi faneleke ku na loyi a fanelaka a pfala nkondzo, like swi na witchcraft swilo leswi humelelaka ka Gaza vanhu va Xikwembu. Tata wa Husene Yesu Kreste Xikwembu lexi hanyaka Jehova nghenelela ka vana va vona Xikwembu xa matimba hinkwawo. I think se femi ya va hlupha Xikwembu xa matimba hinkwawo hi tshembe n'wina Xikwembu xa hina. Swi nga languteka swi ri jokes ka lavana va nga le ku ni yingiseleni mara Jehova ni ta ka wena ni ri ponisa Chavi Xikwembu xanga, n'wi twele vusiwana Chavi Xikwembu xa matimba hinkwawo. Jehova twela Chavi, loko twela Chavi a ri one Gaza yi ta va saved, lava n'wana vo landzelela Xikwembu xa matimba hinkwawo. Jehova hi ta ka wena hi ku wena u tshembekile, hi ta ka wena hi ku wena u lulamile Xikwembu xa matimba hinkwawo. Hambi u n'wi suspenda ka Facebook for lifetime ku a tikuma ku yena hi yena mani Xikwembu xa matimba hinkwawo, a tshika leswi n'wi xanisaka emoyeni. Jehova na khongela hi vito ra matimba ra Yesu ni ri Xikwembu kahle u tshembekile hi minkarhi hinkwayo. U ri mindzhwalo hi yi tisa ka wena u ta yi rhulela yona, ni tisa mindzhwalo ya Chavi ka wena n'wi rhuleli Xikwembu xa matimba hinkwawo. Jehova twela Chavi CMC. Jehova ku na un'wanyani Jehova loko a nghenelele live ri katela vanhu va ri Philani Xikwembu xa matimba hinkwayo, hi wena u nga save vutomi bya yena Xikwembu xa matimba hinkwayo. Wa vula siku na siku ku yena i gandzela wena ntsena, i ta khisamela wena ntsena mara Xikwembu ni ri n'wi save in the name of Jesus. Jehova ni ri tsetselela Philani n'wi humesa ka leswi a nga nghena ka swona, na luya ku halala gosi Xikwembu xanga. Khotso Gavaza in the name of Jesus. Tisa ku rhula kwale ka Gavaza Xikwembu xanga na va khongelela hi vito ra Yesu. Amen.